Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibyiza kuri igitabo cy'ubuzima umunsi ku wundi. Nyemerera mfungure paje y'igitabo cy'ubuzima ya none, aho nyifungura mpingukiye mu gihugu cya Zambia ku nkuru ifite umutwe ugira uti umugabo yishe umwana we amuhoye ko arira cyane. Uko bucya nuko bwira hirya no hino ku isi hakomeza kumvikana inkuru z'ibikorwa by'abantu bitangaje biteye ubwoba, ariko hari n'ibiteye agahinda nk'uko byabaye kuri uyu mugabo mu gihugu cya Zambia. Mu biteye ubwoba ariko biteye n'agahinda n'umugabo muri Zambia nk'uko nari mbivuze haruguru, wafashe umwanzuro ugayitse wo kuniga umwana we w'amezi 8 aramwica ngo kuko yari arimo arira cyane ubudaceceka. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri Zambia cyitwa Zambian Observer cyandikirwa muri icyo gihugu, icyo gikorwa cy'ubwicanyi cyabereye ahitwa Riverview mu karere ka Mazavuka mu ntara yo mu majyepfo y'icyo gihugu cya Zambia. Biravuga ko uwo mugabo ufite imyaka 27 y'amavuko yishe umwana we w'amezi 8 gusa amunize. Umuvugizi wa polisi wungirije muri Zambia Dani Mwale yahamije ko nyina w'uwo mwana wishwe na se Esther Lwindi yari yamusigiye uwo mwana, amusigira papa we mu gihe we yari yagiye ku isoko. Kandi ibyo birasanzwe mu Nyafurika benshi ko ababyeyi bashobora gusigira abana base cyangwa abagabo babo mu gihe bagiye ku isoko agira ngo yihuta agenda agurisha cyangwa ahaha ibyo haha agaruke mu rugo bo asanga umwana ari amahoro akina na se. Ariko siko byagenze kuri uyu mugabo wo mu gihugu cya Zambia. Mu gihe umubyeyi yaravuye ku isoko, arageze mu rugo yasanze umwana we yasize ari muzima yapfuye. Abajijwe na polisi uwo mugabo ukurikiranywe icyaha cyo kwica umwana we yavuze ko yamwishe kubera yari arimo arira cyane udaceceka mu gihe nyina yari yamusigiye agiye ku isoko. Kugeza ubu uwo murambo w'uwo mwana rero wa nyakwigendera wari ukiri mu bitaro bya Mazavuka, mu gihe uwo mugabo ari mu maboko y'inzego z'umutekano kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera, akorerwe dosiye ishyikirijwe ubushinjacyaha agezwe imbere y'inkiko kuri icyo cyaha akekwaho cyo kwihekura. Ntabwo ari muri Zambia gusa kuko no mu Rwanda naho hari inkuru y'ubwicanyi ifitanye isano n'iyi ngiyi nubwo atari 100%, kubera yuko mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyamagabe bukurikiranye umugabo ukekwaho icyaha cyo kwiba umuntu akamwica maze umurambo wakawuta mu mugezi. Ibyo byabaye tariki ya 3 Mata 2023 saa 4 z'ijoro mu murenge wa Kibumbwe mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda, aho uyu mugabo yategeye mu nzira witwa Nkurikiyimfura Joseph akamukubita ibuye rikamumenagura amagufwa yo mu gatuza bikamuviramo urupfu. Nkurikiyimfura Joseph yishwe n'uyu mugizi wa nabi, akaba rero Nkurikiyimfura yahise yitura hasi arapfa. Ukekwa amwambura amafaranga 1000, note y'igihumbi yonyine y'u Rwanda, ipantaro y'umukara, itoroshi ndetse na bote, ahita ajya kwihisha mu bihuru. Baza agaciro k'ibi yamwambuye ushobora gusanga harimo bote itarengeje amafaranga 5000, hakabamo amafaranga 1000 akaba ya 6000, ipantaro ikaba itarenze 1010 ndetse n'itoroshi ishobora kugura nk'ibihumbi 2000, wateranya ugasangana amafaranga atageze ku bihumbi 20. Byatumye akora amaraso yambura ubuzima Nkurikiyimfura Joseph. Nk'uko ubushinjacyaha rero bubivuga, uregwa yemera ko yishe Nkurikiyimfura Joseph, agasobanura ko yashakaga kumwambura ibyo yari afite tuvuze haruguru. Murambo wa nyakwigendera rero Nkurikiyimfura Joseph wajugunywe mu kagezi ka Munyazi, ndetse hafi yaho hari n'ikibuye kinini cyari kiharambitse aricyo uwo mugizi wa nabi yakoresheje amwica. Raporo y'isuzuma ry'uyu murambo rero yagaragaje ko yapfuye biturutse ku kumenwa amagufwa no mu gatuza, amagufa yo mu gatuza ku ruhande rw'iburyo. Ibyaha byo kwica umuntu ndetse no kwiba hakoreshejwe intwaro uregwa akurikiranyweho n'ibimuhama azahanwa hakurikijwe ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 yo kuri 30/2018 rihana ibyaha mu Rwanda. Bivuga ko uhamwe n'icyaha cyo kwica ahanishwa igifungo cya burundu, n'ingingo y'170 nayo ikavuga ko iyo umuntu ahamijwe n'icyaha hamwe n'icyaha cyo kwiba hakoresheje intwaro ahanishwa igifungo cya burundu. Ubona ko hari abantu benshi bafite umutima mubi, bafite umutima utari uwa kimuntu, indangagaciro y'umuntu ikomeje gushakishwa itoroshi ku manywa. Ubona ko hari abantu nk'aba ngaba bategereje burundu kugira ngo bajye konka imitsi rubanda ibagaburira bari muri gereza kandi nabo ntaho bikora.
bivuze ko inzego zibishinzwe zagombye kugira icyo zikora. Nk'uyu tukazisanga yagiye kwereka inzego z'umutekano aho yiciye nyakwigendera muri ya masaha ya saa 10, hanyuma agashaka gutoroka inzego z'umutekano zigakora akazi kazo.